Khansela izaxa khona izindaba ezimnandi gijima man uthele nithe izaxa khona izindaba ezimnandi ngibamba apha ngikuphathela indaba ezimnandi khansela usho ukuthi sovele waqeda umsebenzi khansela ngibani mina ngikuphathela nje indaba ezimnandi ezinkulu khansela amagugu alelizwe ayosale mathuneni hey sayino ngcolile ba udinga ukugezwa ikhuluma Bhebhe hayi wacacisa into mina ndaba sisuka kude mina ndaba khona Bhebhe sisuka kude futhi asikaze saqhatha mbani wami wena khansela wacacisa into engekho lapha wena Masimba andisho nikhuphile igama wena ufuna ukubulala mina wena ngibe ngikuthathile ngakwenza ikhansela ngakufaka kulesi isikhondla kusona usufuna ukuqeda ngami khansela khona Bhebhe cha ngingenza noma yini khona Bhebhe ngibulala uzozikhalisa manje ngiphuthume emsebenzini uyasebenza yabona ke khansela ke namhlanje uphuthume i-meeting lo hlezi wabamba uzowabamba nathi ke namhlanje yabona ke nje ubususho ukuthi uzosenzela yonke into ndoda yamadoda ukuqala Tsimbi ngimtshela ukuthi wonke amathenda khona kule ndawo akaba jonga onke amathenda imali yayo iza kuwe futhi yakhe thula khansela ngacacisa amathenda onke aza kuwe iyafika umholo wakho siyicela ayingakulinge jonga uthini jonga silo sicaciselana nawe abadatu khansela imali yerent wena njalo ngenyanga ya rent eva khuluma Bhebhe kodwa mfethu madoda ukhuluma ngawo uMabhebhe belungu bezaliti man khansela siyavana yebo siyazwana khansela kusukela manje ke into ekufanele uyazi ndoda yamadoda ukuthi wonke amakhadi akasebhenki ahlala Mtsimbi uyangezwa kanti yini hey wena uthula wena man shit ngakoloza okay ambowathatha mama ngiphilile khupha apha mangiphilile hamba futhi akabowathatha asimosha ixesha Tsimbi sazodlala mntana bola xeko aboxeko la amazulu ngiwathanda sisincamo kodwa wena angiyakuxelela yabona ke nami Tsimbi amaXhosa amathanda sisi kahle kodwa wena hayi baba Tsimbi baba sizodlala ngani yakwethu owakwethu wena wena